Takže teraz je Janka pred Marím. Janko nenatáčam, pretože tá robí hnusné grimasy. Jani, si pripravená? Mari, pán kameraman, je pripravený? Dobre, vidíme, že áno. Ideme, poď. Ideš po mne? Hopla! Želeno to... Počkáme na Mariho a ideme. Rozbehnem, zaťakujem. Točí. Rozbehnem. Jasné. Čakáme sa trošku. A máme poslednú časť. Takže rozbehneme. Časný prevod. Áno, v pohode. Našťastie som dopadol tak, aby sa nerozbila kamera. Jau. Au. Spadol som a ridítkom som si takto do toho... Sem som si takto ridítkom, ale kamere sa našťastie nič nestalo. Dobre, poď. Fajn. Ukáž. Trochu som... Bolí ťa to? Áno, trochu. Tak poď. Chceš si nasadnúť, alebo už ideš pešo? No, sednem si Tu si tam. nasadni, tady to prejde. Až tam si nasadnem. Dobre, až tam si nasadneš. Poď. No, Maťko spadol, prežil to, len sa udrel. Ideme aj za ostatnými. Poď. Pán kameraman, čo sa stalo? Listy vám vleteli do kamery. Spadol som a takto som si ridítkom. Našťastie som dopadol takto. Kamere sa nič nestalo, ale... Dneska už aj kamera.